Pozdrav svima, danas ćemo pokazati kako da instalirate Javu, ili na engleskom kako kažu Java. Vjerojatno svi gledate online filmove, znači i potrebna vam je Java, vjerojatno ste naišli na ovaj problem, mnogi od vas. Znači ovdje piše, kliknite da downloadite i instalirate Javu, znači možete kliknuti ovdje i odmah će vas prebaciti na oficijalni sajt java.com. Znači mi ćemo ovako ići. Idemo na java.com, znači odemo na taj website, kliknemo na free Java download i ja ću izabrati Windows Online. Vi možete izaberati i Windows Offline, znači ako želite da nekome odnesete ko nema internet, da mu instalirate Javu na kompjuter. I ovdje piše informacije o 64 bita za Javu, znači za plugin. Znači, ukoliko imate sistem od 64 bita i na tom sistemu vam se nalazi browser koji je također od 64 bita, znači potrebno je da skinete Windows Offline. Znači, u Windows Online nema taj plugin koji vam je potreban da instalirate da biste gledali online, na primjer, ta videa ili za nešto drugo. Ja ću izabrati Windows Online i vi, verovatno. Znači, kliknemo Save i sačuvamo na desktop. Znači, skinulo se i zatim kliknemo da se pokrene ova instalacija. To u stvari pokrenut će instalaciju da skine Java. Ovdje je Change Destination Folder. Znači, ako ovdje čekirate, stavite ovu kvačicu i kliknete na Install, moćete izabrati lokaciju gdje ćete instalirati Javu. Znači, ja ću ostaviti ovako neoznačeno i kliknut ću na Install, jer neće mi biti potrebno da instaliram na drugu lokaciju, jer dobro će mi biti da se instalira na moj primarni hard, moju primarnu particiju, to jest na C, znači u program files. Znači ovo bit će potrebno nekih 3 minuta da se instalacija skine i za to vrijeme ja ću ubrzati video. Nakon što se instalacija skinula, Java će se automatski instalirati. Kao što vidite, Java se uspješno instalirala i kliknete na Close. Zatim je potrebno da provjerimo da li Java radi. Znači, ponovo ćemo otići na naš browser, to jest onaj player na kojem je Java. Kao što vidite, i dalje na playeru piše da je potrebna Java. Da bi Java radila, potrebno je da zatvorimo internet browser i ponovo ga otvorimo. Kao što vidite, video player radi, znači to jest Java radi. Ukoliko koristite Operu, pojavit će vam se jedan prozorčić gdje morate kliknuti Run da bi pokrenuli Javu, to jest da bi video player radio. Ukoliko koristite Mozilla, pojavit će vam se žuta traka gdje isto morate kliknuti na Run, to jest Run plugin, i Google Chrome isto ako koristite, isto će vam se gore pojaviti žuta traka gdje kliknete isto na Run plugin komponent, ili pisat će, ne znam, na srpskom, hrvatskom, svejedno na kojem jeziku koristite internet browser. Znači, to je to. Uspješno ste instalirali Javu i možete gledati online sadržaj ili nešto drugo.